say ma me ne de once we obi a wakomoda ana obi a wakomoda no once na dwene ye fast once Agradaa no woni yeduro tama wakom no na ntuntuma duro kora woni bi da o yusu na dwen adwene ye fast esa ye faster eti wono no wo hye adwuma hu se meko program ni bi oko program no wote kam ena ne nkola boys no onko monitor ground so no ena president so ba no ya to abawi enti ese no ye statement eya president ma NDC ni MPP ye nyina ye jano no ye nyina ye jano no eti president e ba that president apie funi ni pam na dombe brebe no that say Agradaa awura mu ase oba na moje atu no emfie dumi ye no oba abro mu a owura ba koso Yesu atade mu no ne wawura mu anu akoba Mahama ye president on to me e morning center body gas for on to me morning center one morning center wa ebe ye news ana onwa morning center no so no Agradaa ne for so ya ekoba Mahama no enu so ye news ma no eti Agradaa no why sitting baka odi wani ma ehu odi wachi ehu odi left ehu odi right ehu God ya say nyame obo wi ase kora even nyame obo wi ase kora ene boronsam nyina ohun Agradaa won hwe ni tutu nyame ne boronsam nyina ehun Agradaa won hwe ni tutu Abusia Emra and Ghana yede national thanksgiving and prayers no ehhehye so e the state house ya e won kan ha na so for titiri na nti ina editwi ekokopie mu e wodwumedi yas nipa baako ya Emra wo trendy ye pa e mama part mistress of Mame Agradaa no ko fine no ko tantalizing ne nyina ene ne ekoso e wodwumedi na se a yehu se wo ko hage ye mampeni John Dramani Mahama the gentleman of the land we answer was science so etu anamo ekoko hage vice president ya na cameras nyina eda na so we na Ghana fo bi ehwese Mame ya se monyam sonko bi e wo Mame so fi se nye obi a ene betimi akodwumedi kese ese ase na wotimi ni mampeni mpo akwakohiem na campus mpo wa hage no na ye hwe mu anipa ba kwa ye hunu wase eye prophet Kumchacha wanko bi de na so ne ko wo nyina no e kame ese na so gusu na ni gusu wo hu ye nyina aseme ne wo kase de owo no hotel a waye video e de amane mama part na busuya video no e bocho na yetie nim se enkwa wiye no na watwi obi a mama part e be bie foul de ama no eye prophet Kumchacha so much gh eno ni gusu wo hwe let's say so me subscribers no so na de be on account say be na upload YouTube the one first person ya wonsa e bi dikan akabi e busuya se abode ra yensem ni mu a Emra na Ghana ye peja edeko nyankopon animetre national prayers and thanksgiving service ye de hye so kama eni asofo etitire ne ntie nyina ekokopie mu ewo ase ye hu bi te say Papa Nicholas Duncan Williams kopie mu ewo hobi so Penny Reverend wo so bempa ekobi Archbishop Ajinasari kopie mu hobi Cardinal Tex mu nyina ebe bi nipa baako ya Ghana fo ehwese djumedie ne kura ne ntie ekoye no ko media no so wo eni media no so be fe bia wo hia no mama part mistress of Mame Agradaa ni nyina ene se ne Mame koje ne ho ntrene ekobo ne ho mena ewo program no ase program ne kwawe ya wo mo echiacha ne hu se Mame wako fam gentleman of the land metre be mampeni John Dramani Mahama owie ye no di o wode Mame vice so de eto aso a bibia ekọ kama na kanipa ba ko no so di mu akotiri ye pa wo NDC akache prophet Kumchacha dwumede course no na woni hanti wantimi ankopie mu ewo ho na so ne course nyina prophet Kumchacha eni bi akira wo hu ya wo kire se ne course nyima bi wo se wo kasa hu se wiase no wan kasa otiri hu a eyi bone na so prophet Kumchacha kire se ne course no wo se wo kasa hu se wiase wo wan kasa otiri hu a eyi bone se me no kasa de prophet Kumchacha ewo ne hotel na so wa to be ede amane mama part amese so be kam ho ne nyina ya ko ne kwakuti se ne Kumchacha den nsam no esimane mama part efai so fu Kumchacha yes sir ide mo akwaba mejo so ide em so program kesie ekọ so parliament house ne yetu ye ni ba bia ye hu ide de na ba ya awo enye bibia wo say me abeyo na awotwe ne kura na on di me invitation mame vivin IP na enne no BBC ye
ane emergency pa ane sese me nimpanifo bi hye meeting bi enti na mentumi anko sabe ye 4 days ba won hye mfidie no state house anim ho ba bi ene won ye program se me kura me ne Captain Smart kura ko ho saa ko ho na unse di lead program na ye honorable every year Ankara ye ni nyina na wo saa from 4 days eba ayete won ne ade aye hwe ne hyehye ye ene said ye program ne be ko but ene no na ye bibi na si kwan edi na mentumi amabi no oh we dey kafra e dey nyahwe next time e dey ya obetimi do ani munya beta chi no so for MC bibi ko so kakra Agradaa nso be piase na MC ohu Mahama no dimrika e ko bam no eno odwunu ho sen oh unse ma me ne de once we obi a wakomoda ana obi a wakomoda no once na dwene ye fast once Agradaa no woni yeduro tama wokom no na ntuntuma duro kora woni bi da o yusu na dwen adwene ye fast esa ye faster eti wono no wo hye adwuma hu se meko program ni bi oko program no wote kam ena ne nkola boys no onko monitor ground so no ena president so ba no yato abawi enti ese no ye state man eya president ma NDC ni MPP ye nyina ye jano no ye nyina ye jano no eti president e ba that president apie firi nipam na dombe brebe no that say Agradaa awura mu ase oba na moje atu no emfie dumi ye no oba abro mu a owura ba koso Yesu atade mu no ne wawura mu anu akoba Mahama ye president on to me e morning center body gas for on to me morning center one morning center wa ebe ye news ana onwa morning center no so no Agradaa ne for so ya ekoba Mahama no enu so ye news ma no eti Agradaa no why sitting baka odi wani ma ehu odi wachi ehu odi left ehu odi right ehu what you say baby wodi e bia no eyade bia ehu pa eti sa na ade no eba ye once I wo obi a ade asof Kumchacha ma woni se otumi hihye adwuma eti adwuma hihye ye na ena wo hihye ne kama pa ene ade eti wo hihye adwuma no wo hihye pa we dey em say osofu osu bempa so be piase no so dey aso na bitu akafa oh na say nation wine dey won say me hu bibi nso a em say baby ana papa osofu pani Reverend Dr. Isaac osu bempa so na ote no won say not soro ote asofu mpanifo ne soro na wone wan ba kwa friend Prophet Uche is a good man of God ono so wone ne papa osu bempa nyina etewo ena won so no maame ne bo modern ekoho ena won so Agradaa koho ena wodu wa pe no ena oye na dwen se ochia Reverend Doctor na wabam no won say won so no crowd ne egu na no wode crowd ne doso ena Reverend Doctor aziko osu be mpanso yesofu pani baabi a wote no brokers nkonkonsanfo no efan so wo ho mo pasamaka eti Reverend Doctor maame ne bam no na oyi maame ne sato wa enu so ye news what you say ena wabam no se nso no akoya ade nso aye trend ya maame no tines osum fidie wono wo hihye adwuma o wonse na meka se nyame obo wi ase kora even nyame obo wi ase kora ene boronsam nyina onhu Agradaa wonhwe ni tutu nyame ne boronsam nyina hu Agradaa wonhwe ni tutu wonse Agradaa no white say burochire wada say burochire wona ma burochire o wie to me pie na wa shela course oko wadi 10 minutes pe na afi awo asen aba eti aburochire wo bi ona ma burochire bi ekuta jacket ana coat because wada ni to me sesa ya wa abo bi ya friend na frishi aboa o change colors say o change sana on sa Agradaa no tie wo to me ye bibia bi wi ase eti no ade a ene wo ye no eye trend na wo pe what you say when you day o compare trend eye adwuma hihye ababi a eye yi ne say once what Reverend Dr. Isaac osu no member number every sofu uche ho ba me no de me ken say Reverend Dr. Isaac osu bempa so hwe maame ni yi because sabe tama ebre bi atwam no maame ni nya ne number awunya ne number ne tambi one maame ne be kasa ne maame ne record no no record no we record no bro more than 10 times
na ewi ase yɛsɛ aboa no nya ɔno nkawa ɔnwe ne senkyelew ɛna ensuo bi eto ebedi aburo ni mu na ne mframa ɛbɔ ne yɛde hwɛ wudi aburo ne abɛyɛ akɛse yɛ ne mfifie mu ana wudi yehu ɛna wuwu ne wayie bɛba a wɔyɛ ledam na wɔde ahwɛ wunua baako awade no wɔde adwapade bɛbɛ fie a wusia wakonta ahwɛ di su wate ase eti ewi ase no ye woni pa bi owi ase enti na me sofu Kumchacha tie dia me ka no hwɛ me wo ya me ayaka de na de me fa problem no haw ne amaniem ema wo haw ne buro so a me ne wonya ka good morning good afternoon me hu akọ ba bi na me nkom ba bi wate ase me ne woni phone call bia biam ebi se be onya me awe ye supreme kura obronsam ye abronsam jimiye awe nyame to obronsam free heaven awe de ne to fom wa once nyame ase ye invite obronsam o heaven won sa dabi onyame se won obronsam pa wo betwam akọ onyame because obronsam ye ne den once sanda esida wo ye obronsam den ye ne den once sanda eti ye woni pa bi wo no ma sade ote ye no sa na ote ye eti no we no eye maame no edi na ode kopeye what you say wonya ne dey why say o person ye bibia ebema NDC fo youth no akoma ebe kosoro say adentina John Mahama ama ne ho kwan na Agradaa abechia no abebam no won say maame no wo hihye nwuma wo ye fast onye fast koro ye faster what you say eti ebema youth no adana John Mahama akochia no adana say ni say any ade na ye ho any ade I say John Mahama ye ejama the whole gang etebusia Prophet Kumchacha nsem o kan ye na yakwakote edi say we die na wotwi ni edi bekwa kowie eye Prophet Kumchacha ene ye mama part se na etie bia de ba ye mama so ebu won ye besan ba ni ye de aba beso mesra so beja comment e wo video no ase e de mama na fe when you subscribe button no so eye too much gh eye kai so wo de be on be kan won se na be na upload ni to pe when the first person ya won sa ebedi kan akabi all the social media platforms so kwa eye too much gh o subscribe no like no wa share na wonya bi nso enya bi ahwe that gold and am just so macro ye kono man macro ma ye nyi prabu okwanso wo lala odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen yare be na ye kwanko a wodi chenchen a wonya no aduro ene na me kanfo raboni spiritual research and divine medical laboratory ede ama a eye Prophet Dr. Abednego ene da no a wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a weye mremu awrade eyi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwama ado akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 intro do for kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kura